yaso i ona le ana fo mane le sua o mo fai ai ona tato au dia foi pe fai foi tato sila fai i mane le fai talo le fa mane le sua e wila vai na tele sa wa inga pe fo ia di tale ona ya ai au mai la vede sua ni la tato felo e la roi fo le fai talo pe ole mo ai tale no mai ta male tato au na stale nei taia ya o tato te vai po tala te foi e o mai so e o le se tato te pole ai ai tato tu lai pe tato e ave tato vi ina ia tua ya o so no anga foi le fai la una nei aso ta mo e puno wa e se valia Awala tato te fiunga o fia whapea whaitu o le family night a ta mo e ma te tui lunga to yatu a pe iai sau pese, pe iai sau siva, pe iai sau taulanga. Anu pe avele ni inga mai whaktai le atua. Awa o leo tato lia mai le aso fō pe ona sau pō ina. Ia ai mela aso. Se whai fu sau pese. Tu salama pe pa o lua lau leo, te fia au ia o te pese. O la o pese foi ia langa lewa o tambua leo sole ia tai ia ese fati o ma pese o le tamba ia tai voi ia se fai foi la o pese fati tai le tua o le ua fo e mai fo le malo si lo le foi tangata e tu sai foi mai to si la mai e mo ila ia lo ato ma lo ia ave perdi inga man fati tai le tua ne ia fu se usula la o pese Whakitai le atua le na tato tupua ina ua na lo fafua ya te tato umane ya pepe se Whawhetai lo nalo le na fio mai lunga le wa whai ma whapa ai le puanga ya pepe Whawhetai le anganga le wheso so animai e manui ai talo sama ato umamea e wha ta pepese Let's